gufata n'abantu babiri bafatana mugabo numve nawe umenya ko ari kujya nawe umenya ko ari kunywa nawe umenya ko hama kandi kumva ko ugomba gukora ikintu kitarakorwa n'abandi bantu. Jewe ubwo narabishimye nabifashe neza cyane byatumye niyemera cyane kushoboye ahubwo izomfasha cyane. Shukuru sana watangazaji kwa kuja kutusapoti kwa uzinduzi wetu wa video inaitwa Numve. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Kwa miaba ya nyinyi watangazaji na sisi The Fighter Production, tunashukuru sana watangazaji kwa kuja kutusapoti kwa uzinduzi wetu wa video inaitwa Numve ya msanii wangu Vishu featuring Lina Janet.
nafikiri mwe wenyewe mmeona hapo video na mmeona performance yao. Sina mengi ya kusema, nasema tunashukuru. Niko na furaha kubwa sana, furaha nyingi sana. Sina mengi ya kusema, nasema nashukuru. Uze mfata birumvikana, mfata hariho n'abandi banditse mfata nabo nyine bagira uko mugabo biraba byiza iyo ukoze akantu katara novuga atawundi muntu aragakora, kuko nk'ubumvise numve uza kwibaza ibibazo byinshi, numve iki d'abord mugabo mfata deja cyamaze kumvikana ni mfata n'abantu babiri bafatana, mugabo numve nawe umenya ko ari kurya, nawe umenya ko ari kunywa, nawe umenya ko urumva canke isukari. Ni ukuvuga ko umuntu aba agomba kugira bimwe bita changamoto, hama kandi kumva ko ugomba gukora ikintu kitarakorwa n'abandi bantu. Merci. Nakuze cyane ku mijambo aho ndibaza mu gihe bantumbereye bwa mbere na mbere nariyumvise nararyohewe cyane, bima inguvu, binyereka yuko nshoboye kubona umuntu nka Vishu adodera mfana ikintu giteye igomwe cyane kuri jewe. Ubwo narabishimye, nabifashe neza cyane, byatumye niyemera cyane ko nshoboye. Kubwanje navuga yuko si kumfasha gusa buhoro, ahubwo izomfasha cyane kuko nta bikorwa byinshi ndakora ku buryo Vishu yorondera binakorana nawe indirimbo, ariko kubwanje navuga yuko indirimbo izonshikana kure, kubwanje ko ndabibona ko niteka Vishu yanteye. BTV Burundi presents B News. B News.